Lig mag deim santig sjonacht. Smeav na nolag. An nolig, 1961, me 8 mlíana dis. Well, 8 mlíana go le in áíre. Sé an sneachta ina chuilehíní isteach trín wineog oscailte a ghóisín me. Tá millisecondán díreach an iad dom mahúlia a oscailt nó an ribh sin a Harlín, nuair a hílam go bhecem San Nicholas ag léim amach an inneog. Hai, a fít, a derm go dígraiseach. An wacha tú é sin? Meanfach ag me grithar sa leaba hall, an sin toran clamprach a churp a chasa, agus leis sin gnúsacht de chinál. A fít, an wacha tú é? Ora cén deola táhart an trásog an waidin sé agus buirbe a chlór. San Nicholas a fít, tá sé díreach taréis go amach an inneog. An dara casa sa leaba agus an sin casa eile fós. Ó in anam chrim, ag bringlóideach atá tú a bhóchail sé. Chiarbe, ní amach an inneog a héin sé, ach sús an blodí simléir.